Mizo official channel clear tu le ngai thatu zong zong te chibai vekule thathum don lai barma chanchin thar le khovel chanchin thar lor khom te kanon puang to a India rama kan nia Mizo ni maila Indian kan ni mewa wangin tuntum chu kan ram India ram ta na sipai huai sen le chuanom tak tak ta chanchin Mizo pachuanom tak puzai rem thanga ji te kanon shir chuak dona athu zia te phal takamin petu puzai rem thang hne na lom thu kan soyani chuti rual chuan kan chanela hian Mizo ziak mi thatak tak te thu zia karon share suak thina keima ni in kan buat sai theila uwang ni lovin kan Mizo ziak mi thatak tak te thu zia hi Mizo mi puitam tak te hian hrewe sela kan ti tak mewa kan choi moi theina kong khat ani ve mio wangin akha to kin mi chi hrang hrang thu zia karon share zel don ani kan Mizo puiduam tak tak thu zia te chiar thaya kan nom hi kan lom em ani nam puan zar ka hanzar lo ani po in min tuamin min khu tho thawang captain Vikram Batra India rama hian indona tak tak war choi mon sang ber highest gallantry award chu Paramvir Chakra ania Indian Army atanga dong hi mi som niom to in Indian Air Force atanga dong hi mi pakhat om ve boka tuna kan soitur captain Vikram Batra hi chungzinga pakhat chu ania sangkha zakua somkua pakua kuma Kargil indona hmuna a hlo chu ani adam te bokin hloan la thina thi nuwa don chu omzia om to lo ti te chu fiam thu thi tak dewin kan soifo thina namdang te po hian marne ke baad kaun raja banta hai thi nuwa tunge lal ningai anlo ti ve tho boka mase keini hi kan chanchin ziak don sila athalam panga min hria deng na tur hi phe khat chu soilo tlarni khatlek po zia tur om lo mai thei ani captain Batra hi sipai ngai sang chi ani ve hrim hrima thiamna lama chuan BSc hazawa Palampur khuwa cheng niin he an khuwa mi tho hian a hmain he choi moina hi alo dong ve to bok ani a seilu tuk lo nan han kai toy de wila captain Batra hi kolai sakalla hian NCC atelin base kateta te thlan alo ni to thina Republic Day a po Delhi a alo parade vezak zak to ani Hong Kong a inkhor Merchant Navy pakhata na muwa mase anu le paten hena sipai ni du zok thu soin Combined Defence Service exam apaltlang nu kum sang kha zakwa somkwa paruk khan Indian Military Academy zom ta zoka sum hi kanuna chuan thilpoi mo takni ma se chuai chuan thil dang lam le ro pui tak abik takin ramtan engemoti ve ka du ni ati ani ti chuan Jammu and Kashmir district pakhat Shapor khuwa chuan lieutenant in om ve taran ani sangkha zakwa somkwa pakua Kargil indona chu khan Belgama commando training a zolim solmanga an khuwa Palampura a omlai ania tuipui kama New Gel Cafe pakhat athian teren an kalfo na hmuna athian te chuan Kargil indona chuak ta der mai sia engtin nge ni don film khur hle ang cheo anantia chuta ani chuan nampuan zar ka hanzar lawani poin minon tuamin min khu ho tho thawang tina chang ani heti hun la hian sipai cholamek te po sarkari na ko let vek ani kha ti chuan an battalion omna Shapora chuan joining report a han pe a chu minua chuan an unit 13 JNK rifle chu Shahjahanpur UP kalturati ania chu minu zuninga a Dras sector Jammu and Kashmir kalturati andile ta ani heti ma hian 18 grenadiers te chu tololing tlang chu laturati ania mai ni somni pania chuan an han beita a voili lai mai an beinu po chuan an hlotling tatat lova an che chang reng hle ani thi ba ka hliaman tam hle a ti chuan zu ni som pathuma Rasputana rifle ten chu tlang chu an han lata zok ani he minu hian Batra te omna 13 JNK rifles te kota tololing tlang chu 18 grenadiers te chuan an hlanta ani .5140 helai mun hi tololing range sa chuan atlang sang lai berania tuifin riat zola tanga te in fit singkhat sang ruk zakwa somruk pani laia sang ania .5140 le tololing kara hian tlang le ruam somlai mai 1 to 10 an ti le Rokinop a oma 18 grenadiers 10 1 to 8 an langa 9 le 10 baka Rokinop hi Batra te hian an bitum thung don ani
Lieutenant Colonel Josie chuan .5140 chu zingni chu ma ngai bei ala ka duwa D company chu Lieutenant Vikram Batra a ho ve thung don ani chimlam le chaklam atangin an bei dona an hlotling ani chuan an ko tatan Sanjeev chuan o ye ti chu athanga Batra hian Pepsi ho slogan la tak ye dil mange mor ti chu athanga a om zia ber chu ka kham lo mange tina ani atoi lam zong in jing lam dar thum le minute som panga .5140 chu an thlenga dar thum le minute som thuma chuan hne na chu Sanjeev chuan a puang hal der ani radio kal tlangin Sanjeev fian a puang ani D company te hian an la puang velova Batra ve thung hi chuan tlang chu a chip thlenga lona nunglama tanga lu khalin melma Pakistan sipai te tlan chiat na tur block adu tlatani ti chuan melma ten an hmu main an bunker chu voi thum lai rocket mangin akapa melma lam poin an puak rang chu anon met pop maya chu vele Batra chuan bom mangin machine gena lokap tu te omna lam chu avom tawak maya heta hian ama nge in lu chuin silai met puak lovin mi pathum lai a that nge ani ama hi kung fu thiam kan tiang chi kha ani ve hrimani enge in chanchin tia Batra hi an zo chuan awak hamom lo ve ti na lo chang ani India sipai ta hi tuma thi le hliam an lova he .5140 mission zo nu hian Batra chu captain rank ka akai sang zui ta nge ani .4875 athuilu tuk don sia kai toy de umei teang zu ni som thuma Musco Valley ani unit hi ha chol turin an kala heta hian 79 Mountain Brigade Command om tur an ni an bitum le tur chu .4875 ania ti chuan July nili tlaida rukatang chuan India sipai te chuan melma te chu an bom tanghek maya cholovin silai mangin an ka breng boka zandar som le achan ve ani chuan A le C company te chuan an lu chuat ti toa metar som nga ve lekin an hlat to ani Sanjeev chuan fagot missiles mangin melma te omna chu advance team te thlop turin an kap ta a he point po hi an la le ta an ngaya ma se A le D company te chu Pakistan sipai te hian lai pui manga anong ka tak chiam awangin jinglama chuan silai mu chu India sipai te hian an nei mu mal to lova tranpuin an ngen ta chul mai ani nuam sam lo viau ma se Batra hian Sanjeev hne na chuan ka han kalange ti na ngena heti lai hian tlang chip chu captain nagapa chuan asipai tlem te nen chau an veng to a mel malai puimuin ake pani a thodar sakzuya chu Pakistan lam hian hriain rang takin an ron bo zui ani ti chuan Batra chu asipai somni panga te nen chuan an chho main an tong traya tlang chi pa om te hena chuan wireless in Batra chho tur thu an thon chho boka Pakistan sipai ten chuan in biak na chu an lo man veya Batra hi ama a che dan awangin Pakistan lam hian an lo mer hriat veya a hlo om man ti na minglema Shersa an vuah sak nge a Batra te an lon mek la hian machine gun mangin a thian te chu melma ten an ka vak maya chu vele Batra chu nakap tu te chu bom ve nga lani heta hian a thian pa Lieutenant Anush nen an kai hruai ani Pakistan sipai te hian Batra kal tur thu wireless sa an soikha an lo hreru kan ti to kha chunglama tangin melma sipai pakhat chuan a minglem an vuah sak mang chuan Shersa i local ti kan hria i minglem hi ini na tak ani lo Sher lion tak emo ilo in tiange inaw te hruai thale la inta na thazo kang chuti lo zong ruang hlom tu po inei lo hlo dange lo chho tum du reng su rokin no pa kha chuan i him rama i him to don lawania ti na zukaw khuma Batra chuan ve mai che chuan mingai tu du su inun na turin tlan chuak la mun him lampan zogro tin han aw ve boka anin nei to hle ani chu vele Batra chun fing taka kal chilin chu bunker om te chu aka phlum ta veka ma se kalson mai tum lain nunglama tangin an lo kap ta si mai atlutop maya amangang ei lova tha fai vek chu ala tum fan ani subedar Raghunath chuan boipui pain sap kalokal veng atia ma se Batra hian phallovin nangjong nupui fanau nei ni kha tollet ngal ro tin ama in misualte thile thi tina beilet vak maya athat faile vek ani athian pa liam tur mun himlama sasenga tumlai takin ankap ni soya ombok ani
te chuan a hnuka cha hmain India flag chu zar ani ta a Jai Mata Di ti na hring nun zin kong chu alo zo to ve ta ani he point hi India chuan ala chiang le ta hle ani chu captain Batra point a thu soi len chuakin India flag azara ama po alei taksa chu India flag ngeya tuam khu alo ni ta a huai sen ne le athil ti ro pui takawang hian August ni som panga sangkha zakwa somkwa pakwa khan India sarkar chuan indona hmuna sipai huai sen choi moina sangber Paramveer Chakra chu a hlam ta ani a film hi siam ani to a line of control Kargil ti film a khan Abhishek Bachchan chu Vikram Batra lema achang ani a hmunom viau mai he anin beina hian Batra hian ramtan anun na hlutak a hlan ngei a ring ani mai thei lekha thon lungsia thlak tak chu a hma lokin a u hnen a thona chu lekha thona chuan ka u kanu le pa te kha lo en kol thang che eng po thleng thei ani tlat to ka horop kha chu a chhede mai thei a volu tukwang ania ti na ziak ani India rama sipai huai sen choi moina sangber Asoka Chakra dongtu Major Mohit Sharma he choi moina hi India rama mi somriat pangai nan dong to a an boral nuwa dong somruk pasari anom chung zinga pakhat chu Major Mohit Sharma chanchin hi hreto inom tho mai thaya ma se la khelautan a huai sen na le aril ru thatna ta hi aro pui ema toy tein kan ziak ve ani apian le muna ti borvel chu ziak lo maila kumsang kha zakwa somko pariat khan Indian Military Academy zoma battalion cadet adjutant ni na hiel pe kania khati laya India President KR Narayanan muthei tur tlem te thlan su azinga atel nge nge ani a thuilu tuklo na na toy zong in soita ila December ni som pakhat sang kha zakwa somko pakwa khan Lieutenant Commission ni in Hyderabad 5th Madras Regiment azoma heminu kumthuma liam nu hian ani chak para commando ni turin training azom le ani December sang ni pathuma captain rank ka akai sanga tichuan Kashmir lama posania heta omlai kum sang ni panga khan major rank ka akai sang le ani ama hi mi fit le zuan zang tak discipline nei thatak ania kum ni chung belgo ma commando training na hmuna instructorin om nge nge ani a huai sen hle voi khachu Kashmir chimlama operation nei ni donin ama chu ain ti dang lama asam te zuin huim hul le khape mul te po azu aboka achan chu helpol terrorist te ang taka alan theina nani aming po thlakin iftikhar bat ti na inwa anua po mujahidin helpol hruai tu panhi te nen anin contact ta hei hi sangni pali kumathleng kha ania hemi chanchin hi India's most fearless ti le khabu volume 1 le 2 apo zia kan hinge nge tichuan heng mujahidin commander ten hena hian kumsang ni pakhata India sipai ten ka unaw pa min tha saka chu wangin phubala ngei ngei ka duwa in puina ka mamo ani atia heng commander pani te hi civil mi le sipai te beina na sa takalo in nam hnoi to le mo phurtu beran nia Major Mohit Sharma iftikhar bat anga in soi chuan Indian Army checkpost bei turin ruam hanna po ka pai fel thokat to a in puina chi ka mamo to ni ti na thlem chara pakhat jok chuan ring hlel viau ma se eng tin tin emo min thei hramani ti chuan an ni point phubala ngei chu adu ni hi ipui pawang miang tin an member pathum dang an cha bela army checkpost chu bei turin anin ruam hanta ani enge mochen tomim ria anu dewa bei an rela ma se major hian bei ngal ka du bei an ni ma chuan ka cheson to don lo ka ho bok lawang ati vetla thunga heta takhian commander pakhat jok chuan a ring hlel le tlat mai ini na dik tak I thupin ka hria tungei ni soiro atilea chu vele major chuan ole min ring helani chuan min that mai ro kong dang om lo ti paina rifle chu a the thatop maya ti ngai na takpo khelawa ein ngai tu boilai tak chuan a 9mm pistol chu phor thutin an pani chuan aka hlum ta zo kani pakhat chu a oma ka pin pakhat chu alu akap thunga an thi chiang kher mai ti chuan an silai te chulak sakin Indian Army te duty post nai bera akal nga lani kumsang ni pakwa khan Jammu and Kashmir Kupwara district chunga Hafruda ramhnoya hel ho anom ti report dongin operation nei tura kalangaya hemi tum hian ama hi kal tura ti anilawa chutri tura phalsak to ani
heti la hian a thian pa chuan a chuti chu mangzo to ma se chiat an to wangin po sayadila ma se phalsak anilo ma se Major Mohit Sharma hian an commandant hena a chuti dil na hi po sai sakla ka chuti chu min kan se sak jok la alo le thuna ka chuti jok ange ti nangen saka CEO po hian lo pom sakin hemi hun lai takhian helho chu bayan ngai tatlat mai sia Mohit Sharma hian operation chu kai hruai ta ani hemi tum hian a team sipai sombor vel nen an thudon chu bo zuin heram hnuaya hian helho tom kuk chu zon chu tumin an kalta a helho tom naram hnuai hi a khokrokin ngocha pui mai ania hetianga cheta tur hi chuan Indian para security force aya thai khovela po hian an tam lo via wang rin lo tak main kil tin mai atang chuan helho chuan an ron ka ron ta chiam maya abulami chu an ka fu si mai omhun lo khor sa ni boka para security force tan po inrin vakman anilawa abulami chu har satak chungin hun him lama asasenga ani ero chuan tlan che mai lovin a thei to pin a beile zuya ama pon helho silai mu chu adong nuala ti chuan a hliam tu lovin mars ni somni pakhat sang ni pakwa khan ramtan anun na hlutak chu a hlanta ani athi dona athu soin hundung bernian soi chu heng misual dei tu ma daminan chuak tur ani lo ti nia ama po hian helpol jingami palila ya ka plum ve nia soyani he operation a ache dan ro pui taka wang hian India rama sipai choi moina sangber peace time asoka chakra dong nge ani hemi ma po hian sipai huai sen choi moina pahni lo dong to a chungte chu COAS commendation card anti operation raksak an neina adonga covert operation an neina sena medal alo dong to bok ani ti chuan a thi hnuwa India rama sipai choi moina sangber asoka chakra dong le ani chu indona tak uara sipai choi moina sangber chu paramvir chakra ania peace time anti mai hetiang indona tak nilawa choi moina sangber chu asoka chakra hi ani apasal martar nuwa sipaya aludve ole ramle namta na annun na hlutak hlan tu te hi khovel ram changkanga piangin an ngai sanga tun thlengin zana chibai an labuk thinangin keini mizo official channel te poin kan ram India ta na annun na hlutak hlan tu te kan ngai hluwa zana chibai kan buk molani mizo official channel thir tu zong te inchunga kan lo me